Kita iburan sidrong lagi kilaunan hiar ngin up. Kini kapisa ebok sabak hipat ba kin sunyang nagawai ke jelang syagawai ke jelang pung ke dan bentalang ke cuki ban kersyan ya ke jia neti juga parti. Salang bagi ginong ilam juga parti akan digapor ke pemerintah. Haupra! 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 Pasti ngigik tinggal ng drong sa tingin pertabiang.